ke kata alang li pan tan pik lo lasi cipaduk pik ang mong seta ake hai Rajen Timung hai ke labang solam asap dari seping tungte alang lita Kristian ni lita Kristian alang li poisa lubia pik kasi poisa kilubia akar jong lang no si alang li long dulu masila IPHLC pan IPHLC na joining dun hala bangso 2019 aning campaign isia planning pre-plan ekdom semar pa mil sor le hai masi hala so hot pensi la so poisa kar jong lang no lang li lo aning kilud lo masi pini anta me IPHLC pan anong pa juno kam lang li plan den alang li arnam ardom pik nilita arna mardom nilita Kristian pinake alang lita Kristian stalang li kardom ke la poisa kar jong lang no alubia alang li long ke duje pas la kardom nili kapre pan nili pudande talang lita Kristian posi lita Kristian si alang li kardom ke kapre pan li kardom kali la poisa kar jong lang no ningar lo ke duje pansi alang li arnam kardom alang liya kardom ki arnam phane kardom li alang kardom gela hello la sipini la 30 BJP tumlong benta alang li agreement ke cikuri dam gelan la hello ni li alang li phan ki pudunji kang tung bang ke alang li parliament ke HSDF kali alang li parliament ke 30C alang li parliament ke 26 alphabet letter do letter 13 ta thirjir A B C D up to alang tama parliament ke HSDF H ta thir F S ta thir F D ta thir F F ta thir F seta alang li bangke kang thir thilula make clear pan kapang thir thija sai sa alang li claim alang li pan li puduni kang tung mange nasi rada tum chini non alang like ajat ka pek thang da kali poisa alubia alang like la poisa phan lok kiri are masih poisa kenang ni bang do mati itum pahai der lu pulo tang te jong heta poisa ke tum long do pu seta alang li la bang so party phan ke alang li jor der nasi hala bang so hot ke rup thong ke pensi Jisu Kristo phan kejor non ta jai kathar phan 30C besi alang li jai kathar phan amahang pang ting yi phan alang li kam claim alang li BJP tum long pen agreement ka chito nasi alang li parliament ke HSDF kali alang li parliament ke 30C harat atum an chini nahi alang li parliament ke 30C HSDF kali ailo ni lelang li phan lam karbok dun kang tung mangke ini bang la hello non ni li BJP tum phan bang si puduning tu athike alang li tum promise pipik lo Hemprek wan po autonomous state wan po alang li tu arleng ke dakar benglong wang lo Narendra Modi pendang lo pinang ana ke ding tum dak wang tang lo autonomous state create nang palang itum lam chak chipilo seta pachun cheder lasi non ni ligi pudun kang tung bang lah no MLA election aprang jongsi Hemprek article 244A1 de lo pulo dangte da korkanthi constituency nila mai phu pensi ki pulo da korkanthi constituency pen ke angton bendaitum BJP phane bhut jok labna jongsi MLA apthang jongsi autonomous state van pulote la pensioning riji ning hang korkan thiara pha jongsi MLA apthang autonomous state van thekthe dat pulote e pakta BJP van bhut jok deri nilinal tum phan chuning rilo e pakta BJP tum phan bhut pideri jongsi MLA election apthang autonomous state article 244A jong sila tumpa chun chidet pulo tangte lahen lo ke thom mang lahen lo
non malom 215 person aphan isi teacher post alang litum pier lo sita lada karbi tum kilong dun ke inudwe sinon nili labang solam long ipu dunji ninghang la hello to EPSL si akar bi tum han bang iping tung te dalo EPSL si pinakle EPSL si phasi bhut ki jogle pupe na pot seta BJP long seta BJP akar bi tum do piklan BJP along ke thek kere graduate tet ke pas a student tet ke pas atum do pik tangte hala tum phan kupia posi pipe der lo hala BJP atum phan PCP pe der lo BJP akar bi tum phan PCP pe der lo te BJP akar bi gante kar bi galima hala tum le ke long ta ni tum EPSL si tum ke long ateng lu lasi non ephang ke bang ye ditu la MLA election bang ke arada tum lale ekdom nale tum no jor dingot jong si autonomous state one det pulute kokan tiara do an BJP phanjok lamna EPSL si tum anta jong si MLA election aphang autonomous state one det pulutang te BJP tum phan pakta but jong nang ni